Normal kan yam kana diala content barwani lingwas me biya kamal jo bana linga bana rach character content che togre which ko Ulang County ka kwi dul walan chal ke MSF alaji humanitarian te content re which lana lok kawal ka lok na ka kwakto ko kien ke kwakto wan bana writing na me jo mi chala no dong de gwa akan kono ni ambia dil ngaje no chire ni alen che nyuur an wale ban jome ban jilin kel kan kono niam gorje no jender ler mon de nyoga nas ko ken no ko de jilin ke de jangach ban jome ban jil linkel ka do badan chalat ke ja an wala shan kan wan ka pai baro ron kin dangaro wi jan dangaro de dich no jo won lin kono gwase me kwi international humanitarian organization me menshal ke MSF Medicine Sans Frontier metere wicha ko lanko kor gwasedan no ngai kone gwan o la MSF organization milet lana moja kawal no ka jom chalat gwas me man kwala gorno kweniya re nyalien che nyuur re wich no ko Ulang County no jen chengan nyam eno be nyuur ne ka gwasedan e chadul wal no chaja ga kaje me chawal ka cha ka page ke chawal ka cha kanang no yimena lo joko met bana kulo were rochame gwade dan me chikor me to kri which kanasir me dani ba wi yara di ba jedek no chukor to talk chu nawna ka domo wu kor mo werom ka doma an kore dana ci to me shago jeno en kor dong chabech ki china ti tel de ci tel mach ne kontila Nuer wayami ki je chen bor ka kor gwase dan chukan gujeno ba wich ba japal ke banaren wire wich ba ku me kirm yadi la jang ba kan no be ka da wich ka jom shalat mi shalat no ken wich ka rodian re wich ke tactical withdrawal alo chicken walu kono dong bele te kariem belo ajen do be dane jakan kuma ko ba bere wi keja no ka do be dane jen ken keja no chala do chicken walton content re which no chicken kanang alo shakanang ke larshire mi shaka kwak no kan wala content cha nan ka gwade dan wa ka wala de te ka ped dial ped baro ped badek no wa chirmi ka wala de te ke 17,000 euro la yu to ton ga yor ngwalon la kinu wal baro yor ngwan kan wala to wa ci career no ke dobe dan e shaka nan ka je anyok cha radio wal bo cha tindire de kan dial wa shaka yar bad yar no mo be to ko gwade dan e ci kume kirm yadi la SSPDF so Sudan people defense force me ci bare which ka Ulang County no ci to no bikan kwaktin content re which bikan ka tol ka wang kan ka yar kan ka no chikan dol wal chikan yar long chikan tol konetin kontila Nueri changde ka walde kan nang bokan ngane Nueri la jechen bor chikan de won ko de kan dol de kan dol walde kan yar jade to no ko ne barnana rodien ko ne me lat ke shel lengalong no barka na ka buka na ka de dit no ka bare nyal so tel na tam ko de dol walde je yar dol wal mai ken obana nyaw luñ tenerun jade to no anyogan dul wal e dung organization ka la MSF kanetin content top ko wal duno ko gwada dan ci jere wut talum do dien de lat no ko ci kan de do bare wi ko netin latin kan ware to bane ka kum kim yadi bo kanetin mala target de nek bone kum kim yadi ci me ngene ci to kana sir ne te ram de kan pal randul wala ram te ci kan de pal so jo me jen do be dan e sha dul wal choi decide jen go ba wal ka ba kan no nete content te winimi no mugu kono gwase me ka roje che to gane ka korpat no ka korpat den pai woba shi netin kontila MSF ke international humanitarian organization me no shi kan lar no shi kan de lep nyok en MSF re which ka Ulang ka kwiko telane titere which ka Ulang no chiwo shi kan de lep but ga kana ko telana netin konde kulo loka wal ko ne dial china porre which china o karo faji kam no alo telam ten winami anik namo to ne ka payngwan no ka gwade dane shi korme chemin ka payngwan chu kan dol wal chu kan gak no chu kan lar no cha ga gak mani ala MSF kelu en re nasser wona ko Ulang kan dial cha ga gak ndo to alo telam ledene
cha ju gujin okay mitel milet ko kana cha store nan to wal tiketen cha dak ka cha wal cha kanang no any store by the way kan payam media wal ken ten wanamo ki kanti ni wa many kanti dung my wood to wal ke re which ka ulang re dul wala mo wa kan dial cha wal ken cha kanang munyu da gwan wa ka jen kor pen diality tele wal nang ka my wood ka tele wal nang ka lunga shu ko jodan cha lat ko wa kan kanti diality to wal ken te re which ka ulang ka jo cha kwen ana makelo wa che ji MSF jaga jako bikan dulwal bikan ga ka chikana gorno bikan nyoko melap kana ameni ni chiti dial chika go anona antama chala do kani wakare wich ko langan winimi ko bika wich bikan oguch kan de ka lok de kan to bore wich ka jawran chalat anono jalkan karen yalien anono chikan wore wich anono ko gor kano bikan ta dantan tuwite ga bikan oguch ano ka jaw mi chakon gwasme no shala do na a team from Medicine Sans Frontier MSF has today carried out a visit to Ulang County in Upper State, marking the first visit of any international humanitarian organization in the area in a month. Wa ka Canadian yam ka organization di ala kon tin tetre which ko lang no biko lutre which ko lang ki bikan which bikan which wa MSF ko ra chi chubre wujona ko bikan ta dana te which te ga bikan wujona an organization ko kan organization titine ne te letin ka tan bachna dwal ka gwade dane shi korche to ko chinarin wujre which nimi dong chimal che kulaben ajan dong de na ko luire wujona but right now ngure telemal dundo wa ka tanen tin konan tinte minimi shagu jeno ba sesmin ba jola deken ko jowran chikana lat chikan ulang kana gujen ginemi ko gor kano biken ngajeno mi environment gwaya ko de na de luitin kichi na de luitin anamo wa jendan chikan ukaje. The purpose of the visit was to assess the medical need of the local communities and to deliver essential medical supplies to 9 primary health care facilities across Ulang County. Gwadme wa kana wa en Ulang County ko wa te ka gwat jul wal te chop ke bangwan ken gwada to gurgano degen wal degen ko drop ten degen latam gwada mone access to the region remain extremely limited due to insecurity and logistical challenges ala we know that take insecurity dio je chikono lingane china yin me change nekan ware karodian kwana pele kore dana chitwo kam Nuer kana jang but right now chin security bachelor de tin kan ware karodian so jaga je ko bi siang bo bachelor which ka Ulang ka jen kujimone chikala no this is the first humanitarian visit to Ulang since our hospital was looted and destroyed in April, say Zakaria Mwatia, MSF aid of missions in South Sudan. Wuri shalka Zakaria jaram dan la kwar dung MSF rai wika South Sudan ke liu ko Jordan Charlotte. Despite the serious constraints, our team are making an effort to reach affected communities and support where possible. Keni shang na maintain security shi buona mo shi wako bikan wal bikan kanong na rai wika Ulang. Jo me janana gode nywa yekel and biata kamal bye bye.